Kumulai api ba ipa ya kena gau video beragam jing kai pangga subjek jingkai kena kedai nam tai kena kelas 9 trong ka ko sambos ta hange topik ngai kai api pangga ga factorization te pun ko ngai kai api pangga ga factorize by taking a common factor, factorize by taking a common factor. Te Shuaban tagi kini jingkai kamu dengan ikai shuai pi lan lebar revise kita ki jingkai ki ban ngila len nado ki class become shapok te penekong kan I pick example factorize lan ne what common factor jamu 3 baru 6 what common factor jamu 3 baru 6 te unu common factor jamu 3 6 kamu ngisai wan ni te guna ngisai thọ 3 nên là 6 hàng thằng này có một common factor jamu 3 6 một 3 multiply 1 and 3 2 the common factor jamu 3 or 6 kamu đấy 3 into 1 is called 3 and 3 into 2 is 6 cái này đây thì common factor thì hai cái này gì factorize common hằng này ha factorize common cái ha one what yang tadi common factor the shubo algebraic expression kadon kumne kadon 3x plus 6y 3x plus 6y tetapi kwa menua dia common factor jauh ini common semua and this will be equal to common factor jamu 3 or 6 mana pada way kalau lainnya kamu ada itu 3 tentang pada 3 multiply x equal to 3x and 3 multiply 2 equal to 6 and y. So this will be the solution for this factorize of this equation. 3 multiply x bằng 3x và 3 multiply 2y bằng 6y. Thì cũng đây, ta cần đây là recom một hình thành bằng này factorization. Thì đây là example number 1 công. Chúng ta example number 2. Coba kita klikkan factorize ya p bằng 5x square minus 15xy minus 15xy. Thì cũng là hình factorize. Đừng có nghe hình factorize yang ini number. Common factor dengan 5 and 15 đây way. Common factor dengan 5 and 15 kemudian dari 5. Normally 5 into 1 and 5 into 3. The common factor dengan ini number kemudian dari 5. Yang kita ingin paste ini variable. Ini data. Una hanya dari x square dari x y. Kemudian hanya dan y dan tanggu x. Hanya dan lang x y. Kemudian common factor hanya kemudian dari x. Kemudian common factor ini variable dari x. Kita ingin persamaan space. 5x square tìm kemudian 5x multiply kan bằng 5x square. 5x multiply kan bằng 5x square. Kemudian 5x multiply x equal to 5x square. 5 multiply 1 is 5. X multiply x square is x square. Is 5x square. Yang ta hang này dan minus, kemudian hang này được minus. Then chúng ta biang sau đó chú 5x kemudian 5x multiply kan hang này bằng 15xy. Dengan page 1 mempan 5 multiply kan bằng 15, 5 multiply 3. Chúng ta dengan page letter dengan x. X multiply kan bằng xy. So x multiply y in xy. The page 5x multiply 3y in 15xy. Thì hắn này cái cái chừng khen các bạn. Good. Thì ta cũng đây bằng hình lệ ta cả factorization. Tersebut bantuin wadah factor. Mencoba kalau pada
kelas kamceret kabar inang menua dia common factor jadi nombor. Tengene ro kalau kita jo toba shumit tam lagi variable lagi kilometer